da obo ajenasi e woni hwe sopa ene ne Bible a odi adomin abisi Sunday abusoma ma wa kwa basonko emfambra emergency Ghana TV eso na se na onim dada no e trend story na neguso a mede epa betan wo nene dia mensa asusui eye papa bi na odi na asem abedan ohenini asema ode baye ni na ene se eye abrante bi ena ohu ne baba ya wasi na ni jine ho ewa waje kwan so peso onwade no na papa ne pene so e ma abrante yi se bi o meware ne yire no ne mu ana nyinsen e baaye abrante na ware ne ba no na so abrante ne edi kwati kwan bi afa kwati kwan bi so aba befa abofra no eye papa ne nana no edi na adwane a obibiara enim abofra no ekira kwan na enam ahumtie ni 17 years ni a wona ni enhye wona abofra no so ye na wodi areho bi dwane to a ohenini se osire wona da wo mboa won na enne ni nyina ye behu se den na kwakosi se wona hu won de hye no ana se esa wogusua ehwehwe no yakune ko hwe video no na ye hwe nya esie na se ba nso abosonfo akosua faculty na mo bia no so meka bibi kakra ede afa ho hye so se eha eye emergency Ghana TV na me amedi ho chairman so dia meje so eno ani akosua faculty what is over like na wa share na wa subscribe and so ejama me yakwo hwe video akabin jani ana ofa now amwa the baba ya oti awo hwe ni nje na we amwa jenu di to ni maka krakra kore ko ha kuma zanwaga ammo ana brande no fa no same pewo o nya vi be ma na wari oba ndi jiwo kuna so pe no ani tina ho ba oni tina ho ene yin se baaye nko so na ni so no amba yin se okay ama okoso ene tina o sha ko no ama ne wo o ko wo be ma na oni se wa oni to se o be ni na di na ne yi o se ma ti di to na ne ya no na to okay oni se sa so na me say o asiasi yeni film ejai ma madam na ho te say iho adum wo yere Mrs Elizabeth Elizabeth na ho te say na me adum na anu nkrofo se me musa wo na wasama wo kan ye o monwa paasa wo si wanya mfinhia de wo twe ne say enwoche ete na utumi sanfo ba no question eh any question ya ada wo adro bi a wo mfa na eja wo adro bi a wo fa ni a kire mabunu no na o na de wa bregwadwa o mo nye de nkura ani ye tie de na babunu no ese wo mo ya yetadua mu be ye den wo bra wanya de wo twe ni akire nwotwe ede na adua na wudi ezi for de di kan samo ye temperance mudidi amunu munsu meboa Jesus madunum sa wadidi awie no gira wo twa dunum no de me kura me ye bi pa boa e ma digestion no ye adwuma kama na na fire no akire de abiem na nso usan ye kan adua me ye kan ho se ye ni pa me pe die bia ye fire ni dodua dawa na ba no o de ye ndai oh no ono mane bra no aputo ana wanyam amena fe na odi mekoni nche atum na odi aye nkwai na wadi eno ano no odi a na onya hodin ewon na tadu aginam avezi so biebe o friends mahogany mahogany ene zo ko wana bra ni bia ene zo wa achuchem no ai dido bem mo je duro so na wonum na wo ye osisi mu so adwuma nya wodin na wonum nya wodin so ko fo nkwa na wa adwuma usimi je wo hodin avezo ewura bi efre ni
I'm pensioning, Casacasano. And so a no, not a franco to me. I don't go for a boom, and so no, this ain't many idea. Uba Mamutin Day. Sir. Yo, now. A day me, a drawodroma, papa na. Ya, utumi kwa ransom say. Ransom. Eja. Ransom kwa hodo say. Oh, baby, I would read. Yeah, you know, say. Bible can be say. And for what day, Mamma. I should be a Saturday, Miss Miko. Mario! I said, yeah, Mario, my bravo. Mario! Mammy Elizabeth. I go. Then you are Joe Wampa. I'm grown. Onu wo fo anwo de kura mama na tete no watumi atumi kwatere rounds emrante mani maguase o mani maguase fere ai je ima mu se wo so ma me dizi because sosia wo yari na ya na wa hu ni mobo wate so abasai me ni de yo amputated you share na ba ko why amputated enti you twa ne nine ada your diabetes oh ka front ya no kura no mani mienu nani fanye share oh ka fra no honam kuma anso ne honam de kama wo ka ne timu a bibia e kama oh kokko kama ejayima nyami hira wate ejani obenyina chewo ubedi be wo ha ne akire wo ana fezi so aduane mi die sise udi aduane bia de ko yem ne so hwene yi no kre se wotumo de ne se ahia me hu ansa na odi fa komo ni bidie endi okay ko yem akoma wanya woja ama odi se suo na abenu a hwese suo no invest kom enu na efi na wono ese wo hye Brazia unma ejimo ya jonso ya moja na fezi so jonso moja enfa with me enfa ti ya no so enfa enum sa nti yo num so awe aduane e wo bie hwe ni enfa komani bre ko yem na kokko mai na fezi ya bi ti se bo freze enu so uti edia enso eye na ma so sebi engu mu asipi ku mu asipi wa ho de sebeti eti baako onya oyere baako na ada no ho a bibi no ne bibi bia no onya ho de ye djuma yo eja da senior education a wo de yafamu nyame nhira wate eti maami dizi ekwe no ana ne wo mai no ne mane di lebi maami mi di ka wa ni efre ni nyamche oh ono ne wo sei ono je uwo na tie me ntemo 2000 years mini nyamemu enum ye wonta tasiri ko ba ni bema oh fine na bema no yini kuma wie school form 4 na otu kwan kakra ko libya na hona ye ko kan no ene ba ya obu ye nti enu achi 8 years mama say 9 years na mama me say on pese maye master no adimi ko konkovu ko so eti wo yiri kura wo hinu tena simfie nkono sana wo san ware mama me pe bi mama banko wono ni dizi wono ni mama dizi ama mi banko Abraham bedu kuro mu ho ye mo faase oh fine nimpon ye nje ye ni kuma se ko cha center mo faase nimpon banko ye word no ni ma tena wa ba se sabi tuaro na ne wo meya edi akiri woni de me ni ba enya hwe wo din ka wo mema yensa okay ma mi na so wo di enu na me so di mi na mo de kan ho oh fine yo why are they mi hwe ni di kama edit ho ensan so num num
come in and said you could have idea into grow my life. Mo ayade na ese wo de oye kwanhweni kron. Yeah. Some Na ese gya ma wo de oye kwanhweni kron o. Ah wagwati wasole nanimu pa. Nyame hira. Gya ma ena no mo de asem beda ye. Ese wo baba wa fa sabi wo hwani anwonafo ebi. Awa ne na atwempena wo. Ache mo hwehwe mo na ye hu no. Na mo ba ko ye na kire na de na ti. Koso na aso ye mu gidie pa. Na wo de ba. Ye ba ko ye no. Enyumre no ofre me ba no na wo me no. Eye be ma jobo yi. Be ma no. Ana oni ne kasai. Ani wa se no ba. No ya no sade. No sudim se kwanya adu fa so. Nim se kora ne de wakoton. Oti ase de a. Si omu de a, mi se okoton. Eni si na mani abi, o ma di abi wo sa. Ni papa se sa di abi wo ko de we wo de na. Wi da ho. Ro no ana si se me we se ja anya hwe. Omu ya o baba yem ho. Omu o baba na si se me we. Nti o me di abi wo a. Ni se o de no ma bi ase na. O fre an wo se no ma ne nko. Omu a ena oje no ma no, oje na o mi no ma no. Na se oni ma me ba no. Na ni aro. Ena na ni aro so efre won de na ba. Wona na frɛ mo. Ai. Oh! Ya se. No kasa, ni kasa. Efe yo de ne ba oni ki ne ba be ba. E ho ba ko. O university. Na ese wona na no wa ware. Wa ware. Oni ne yo ba ko. Na bi je wewe. Ya mu fa musuni ahwe. Agresi nso ade wo hye jinse otofia ho anpa de. Ode ni fi ato. Wan na da so yi. Wasini. Na ne ya. Ah, o ne yire na da so yi. Eti wona na nini. Ye ne wo fe. O sa bi je papa. Wona na nini. O no na ne ya no. Itu kroba so no wo. O Nigeria. Ana mbusa ze kan be ni wo mu. Ene na wan ti wan ka kan ti no anche ni. Na wone wo kasai. Ono o ma me na ka. Aba ya wo krokro de dwon. Ono ma me na kasai. Ah, kama no busa ze na wo he. Ni wo si na wo enya. Ni wo si enyumre. Oni me be kasa. Oni me kasa. Na nyumle ono wo kasai. Onya ngini me kasa. Si na enyumre. Ni oni me kasa. Oh, we no fire. Na enyumre. Yo, Ono ma me akasa na. wigi wura una na wo papa sole abetra ko na mi be wuo sa o be hie mi. Oh, fine. Ndi nyame asisi ma me hu ni mfoni na o tiase na mi be wuo amu be hie mi. Ma bere no hu. Wone na yire na wo sen. Oni ma o ba ko. Bema. Yo, aja yi medase. No so baba December. Abehwew. Baba Ghana ha. O be hwe. Oh, fine. No Ghana no hwe. Yo. Ba so kore. O be ni kru. Ma be hwe. Yo, ye dase. Ye mo mba ye man. Yo, Si go so e bo mba. Mo da woro ma. Yi se ye mo be ka bia na. Ye ya djuma. no correct. Aja yi ma, tina konwem na ma wo ba ntira ahamaye. Ntira fidie no sumaye. Ante Naomi apia amua shawege badingo color in patwa obana wo amen ma ne so net say yakopa adumaye mo ba ko ide na asi me pa cho ye ba ko ye no adawroma kwan a wo de fa so a wo boaye no bibia ye kama mo ba ko da ben na jo boy frɛ wo me pa cho frɛ me endra me pa cho to frɛ na eden o frɛ me no se me nyina so na me nye number ye na busa na se number no ye hifa number no se Nigeria number nti ode ma me no me kra me try se ka me frɛ no mo se me ntimi frɛ no straight sa ti onua na o university no ena me de number no aha o yo ba bema no giye no giye aha nti ono giye no ye ne sese o ka se o fa ne number ma na scam afo nti on fa ma no to ono ne chati to ono ne gusu a chati no na adwene ba no se ampa e ni nua no
Oh, arehosem. So bisa ne say wo ye me nua na na o se ai. Na ye Ghana. Aha, ono di card ne picture. Esende na ono so de ne de nyina. Oh. O de ne de nyina e bai. Na de wo kan se na obusa mase wo ne papa se wo ni me number kora. Woni wo ba na kasa no. Ai. Wo sisi obusa na wase ojo boy ho a. Wo so oni mu number. Jo ba ndo ye se ma me o ma ni hu ni ba no. Sa no ye na adwene. Wo ka chem se ni papa ye wicked papa. Wa wo ba no. Ai. No tichi. On timi nka twi ba o ka brofo. Na ne kan se de ono ne kan no me ntie. Wa. Nkomo no se na koy. Why? Uban osi ni din di saying. Edin kra ne papa de ma no kra o ye fi ni ho so. Osi a friend saying. Ti say o se o friend no ya ajekum. Ne papa no ma no ya ajeku. Ya wajoku. Ah, ono so ya ajekum. Ah, sen ye every ajekum bia is ajekum. Ah. Eti nkomodi ni sen na oni ni di ye. Eti ni kasa e mu no wo se. Ono wabusa na se a. Obusa sa ne maame we. Obusa sa ne maame we. By okai se ne maame ye friend Naomi. Ah, no kai. No okai. Enti number no kra me ba no store ye din yi ba ye no na me di kan din ho. Oh. Was stable din. Aka ni din ho. A just so akra na really so hwe ne maame o. Hey, Joe boy. Oye na adwene so maame hu ne da. Eti me pa chew Naomi. Wotse wo ba ne kan fie na enfie sen. Wotse na no na se wotse wo ba voice na di enfie sen. Me ba ne de mete ne nka de ache minti me nka. Be se fie sen ye de ne kono ofi. No be 11 years. And so 28. 28. Eti mun titin film. The evan say be 17 years. 17 years. Ti sa da no na edi kan na wotse wo ba ne nka no sen e na wo ho ye wo. Ti say I was e go me so. Na me echi nam wo kwan no nti me ba friend me say man me nya ne na kasa. Yeah. Me nya nti obenya kura na nka me ba ne wo fi na nka woni me so akasa. Onu so ani abre pe ne maame. Onu so ani abre pe ne maame. Nti na no pe woni me video call. Ama pe woni ma video call. Na ni age. Ka me so wo ko adwuma. Ba na me ba no so ni fie nti no. Baba ya na me de me gusu anaja. Oh yeah. Me ye. Wonte brofo hu we. Me nti de oka. Hey. Ya de wako suku. Won ko. Se oti o sei breki. Esa ho. Edi wom. Esim. Anope ye ba ya aya sedan ko Nyankopon Isramu. Asida ke se Sompa Nkomo ana. Nyankopon Isramu pa. 70 years 2 days. Ohuni ba. Pro ma dwene ne menti ase. Ah. Na me nyini, me ni na kora, se me hu me ba no kora bi. Aw. So hwe, dia kora yedru. No amusa ne na ase. Obusa na ase, sa o kai bibia. Because 11 years de, obekai bibi kakra. Obusa e ma abaya na oka ne ho papa ne chen, obusa na se wono nso wo ho. Ah, dini na na ne refi. Obaba ko na no mo. Eti no obusa bai wa na ase. No obusa na. Obusa na ase. Oh. O se ne papa die. Na eyede no kopie Nigeria ho. Ah, kwa ya fa so kopie Nigeria ho na de. Wanka. O se ne papa ne wicked. Okay, o se ne papa ne wicked. Because say the osi ye me say won te me akola ne nka no sa na o ye kire ne ba no. Me nte o ma me nka, me nti se minim ba bi owo. Tiki anya adwi se ba ko china. Saturday you kura no me ne kasa ne papa no. Edinti na ususu se Naomi. Edinti na Joe boy no oye sa. On pese obemu ahu ba no. Pa che minim o. Minim de ntia no oye sa. Minim. Oya osin ai menini sika. Akora no menini sika. Na mo so onye ni sika. Enye sika nti. Batai mami hu me ba. It is a say oba no ajekum oso waware. Ai waware wa oba ko. Wawale ala tani ba. Anya wifu nanya na ne ba na wawo no ba na be ma unana. So ye be ma. Wawo be ma ba kwa ma. So 3 years. Oh, to see December ba be hwemo. E ba cha. To oni ni nua no. Oba na one ne kasa ono so sen na nani age. O mu nyina ni age. So ma ti o mo bra ne nka. O mu nyina ni age. Oh. O mu nyina ni age pa anya agro. Yo, eda se Mr. Champo bremo na wedi ani je sem pa. Ya pohwe video no aba na ni je na ebusu sei mami na ni age na nano so ni age. Aw,
Oheneni nyame nhyiraw. Esa nsompa ene oheneni dwumadie ntino. Ene mami atene ba enka nana enso atene nana no enso enka. Na asem dekwa wo no se December December obeba be sra won. Then e since say oba ayiremu for 17 good years. I want tenenka. Now within just 2 days waiting at tenenka. Then uba anka obefili odo no kwa be say ni je no kwa be say ni nyina so na fa sada no ma twedi ampon kwame ene oheneni ene ni team members adaroma etino wetini at audition no enka na wo hwa brand no so audition say wo bosi ankasa wo fedi obi e derade so say won atenenka ebusia omode say obakoso no wa subscribe no wa like no wa share enso etiamaye na bibia no so no video ho from ba eno se tini edi abedan wo channel so say ediam jeso eno na akosia faculty na ha enso emergency Ghana TV ebusia macro that's the name. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Corpland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Corpland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Corpland to tackle this problem. So Corpland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Corpland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Corpland for your next online transaction? Visit us at www.corpland.corplandtechnologies.